aho ibintu byatangiriye mbona byatangiriye ari nka debut na Nyamwiza bagirana ikibazo. Mureke mbaze mbabwire jewe hari umuntu wakoze ikiganiro kuri Furaha, abantu namwe muzi gushusha inkuru. Jewe ivyo yakoze yarabikoze niwe n'umutima we babizi, twebwe ntabyo tuzi. Kandi kuriya ibanga ry'umugabo n'umugore, mana yanjye niyo waba uri nyina w'umuntu, niyo waba uri muke, ntawe upfa kurimenya. Ibintu byabaye byarabaye. Jewe n'umuntu wakoze ikiganiro, umuntu yamagenda afata ifoto, amagambo Furaha yavuze mbere ico kintu je carambabaje. Amagambo yavuze mbere abone cagiye neza, turi muri cagiye c'ivyago, wa muntu yamufata ya magambo ya Furaha yamayahoza ni Hello guys, hello my people. Ndabasuje mwese inshuti za Rukunda TV show, ngo amahoro y'Imana bane namwe. Ndabakunda, ndabasuje mwese aho muherereye mu migabane itandukanye. Mu by'ukuri mukomeje kunyereka urukundo, Imana yamwijuru heza umugisha. Muri abantu beza. Ndabasuje mwese aho muherereye ku migabane itandukanye, abari Amerika, Canada, Australia, abari Norvège, abari muri Congo mu gihugu catubyaye, abari muri Kenya, abari mu Bufaransa, abari muri Sudani, abari impande zine z'isi, abari mu Bugande. Ndabasuje mwese ngo amahoro y'Imana bane namwe. Mwe mudukunda natwe turabakunda, kandi n'abatwanga n'ukuri twebwe nta mutima mubi, nta mukushe dufite. Rero wafunguye ino video ari ubwa mbere umbonye. Ku mazina yanje nitwa Umutoniwase Gentille, nkaba ndi umukobwa w'Abagunga, nkaba umwishwa w'Abasita, nkaba ndi umukazana w'Abongera. Ndi umumama, mfite abana babiri, nkagira n'umutware. Ibindi birenze kuri ibyo reka Yesu wo mwijuru abiduhane umugisha. Haleluya. Ndabasuje inshuti zanjye mwese aho muri. Mana yanjye mukomeje kunyereka urukundo, mwe mukora subscribe umunsi ku wundi, abakora commentaire, like, abakora share. Nukuri Imana idakiranirwe bampera umugisha. Ndasuhuza Yuba 5S. Uriya mubyeyi nukuri n'umwana mwiza pe. N'umwana mwiza. Ubushize yarambwira ati mama Rukunda, uyu munsi ndawutanze ngiye gupostinga ibiganiro byawe. Mbese ninga yagize umutwaro wanje, ariko muranyumvira. Yuba 5S mama Esther ndagusuje kandi ndagukunda. Uri umama mwiza w'intangarugero, uri umama ugira umutima mwiza, ugira ishaka ryinshi, wifuriza buri wese gutera imbere. Nukoreje wundi nabaye nicaye antumira akaririmbo keza karanshimisha, bari kuririmba n'abana be, mana yanjye biranshimisha pe. Hanyuma arambwira ati mbabarira mpeze ibiganiro byawe bya kera, shaka kubipostinga kugira ngo nawe ukomeze wishime. Yamambwira ati uyu munsi niwe postingira ibiganiro byawe, kandi ngize umutwaro nzaza ngufasha. Esther we, Imana igumugisha ma. Nukuri Imana igumugisha cyane. Buriyo wifuje iterambere rya mugenzi wawe, nayo Imana izikugirira neza. Kuri abatekereje kungirira neza, Imana izamigukubira inshuro 100. Ndasuhuza kora neza inshuti yanje. Kora nenda gusuhuje. Uyu munsi murambona afite irungu nimeboweka. Tugeze iminsi dukorana na Kora neza, mukishima cyane. Bushize twakinye game, Mana yanjye byari byiza cyane, nubwo habaye aho gutsindwa cyane. Ariko nyine ko turikosora, nizere ko ibintu by'iwacu hayabyiga. Nanje ibintu byo muri Bibiliya ubu kabisa no gusoma Bibiliya, nta kuryama ndasonye umurongo wa Bibiliya. Tuboneho no kubwira abantu muza musoma Bibiliya, muza mukurikirana amakuru y'iwanyu, mbese iwacu twese murenge. Muza mukurikirana amakuru y'iwacu. Amakuru y'iwacu ni meza cyane. Kandi nkomeza kwihanganisha ubwoko bwacu muri mu bibazo bigoye cyane bibabaje. Ndabihanganishije ubwoko bwanje Abanyamurenge, ndabihanganishije mu bihe bigoye bishaririye, ndabihanganishije ubwoko bwanje. Mukomere cyane.
Yeme turi mu bihe bigoye, ubwoko bwacu bw'abanyamurenge turi mu bihe biruhije. Mana yanje, usibye Imana yonyine yakumva gutaka kwacu k'ubwoko bwayo. Mana wadutabaraga mu minsi ya kera, n'ubundi uracari ya Mana. Mana ngwino wiyerekane, ngwino witamure tukubone. Uri mu gusanga abapfakazi batoya, ugasanga abavyeyi babuze abana babo. Mana yanje, ndihanganisha abantu bose bagize ibibazo, bahuye n'umusaraba wo gupfusha. Tunasaba Imana, tunasenga Imana ngo itwunamureho ino nkota. Iyi nkota tumaze kwirambirwa, iyi nkota yatubereye Mana yanje. Mana, intimba zuzuye imitima yacu, imitimba n'agahinda. Ubwoko bwanje aho muri munyamurengekazi, mwihangane, buri wese mukomeze mutake, mubwire amahanga, mubwire isi yaratwanze, ariko turizera kuko na nyuma ya zera Imana izikora. Rero ubwoko bwanje mwihangane, abari ku rugamba mukomere ku muheto, namwe abatari ku rugamba musenga Imana, mupfukame, mwiyirize, muje mu matayu, dusaba Imana ngo itwunamureho ino nkota. Guys, ntago byoroshe kuvuga bino bintu biba biremereye cyane, ariko turizera neza kuko mu ijuru hari Imana, kandi Imana izayumva. Nubwo indirimbo ivuga ngo nimba ari indirimbo, nimba ari igitabo kivuga ngo rimwe na rimwe Imana zisa nkaho itakiri kumwe n'ubwoko bwayo, umaze ngo abanyabwoba n'abatizera ngo bagatera umusaraba mu mugongo. Hanyuma y'ibi byose, hanyuma y'izi ntambara, hanyuma y'imihengeri, hanyuma ya bino bibazo byose, hanyuma yo gupfusha, nyuma y'ubukene bwatewe n'intambara, nyuma ya biriya bintu byose muzi, abavyeyi bacu bari mu kurya ibintu bitari nk'umunyu, abavyeyi bacu bagwaye ubworo kubera kubura amata, abana bari mu kuzara bakabura imiti, abavyeyi bakagira ibibazo bakabura imiti, abakomerekeye ku rugamba bakabura imiti. Ariko hanyuma y'ino mivu yose, hanyuma y'ibi byose, mu ijuru hari Imana tuzi kandi twabonye izatwunamuraho ino nkota. Mukomeze musenge cyane, abatari ku rugamba basenge, abari ku rugamba nabo bakomere, Imana ibongera imbaraga no kwihangana. Humura Murenge, muhumure bwoko bwanje, ndabihanganishije mu by'ukuri. Uyu munsi rero nshuti zanjye, nongeye naje nagarutse kandi nk'ibisanzwe, ariko uyu munsi ngiye kuvuga ibintu bisa nkaho bikomeye. Ndasaba Imana ngo ibashe kubinshoboza. Imana yonyine, usibye Imana yonyine yonshoboza, njye ntago nshoboye. Yeme ngiye kuvuga ku bintu bigize iminsi biba, ibintu bigize iminsi biba bigatangaza abantu. Ngiye kuvuga kuri uyu muco mubi wabaye wo kwandagazanya. Ibintu bitigeze bibaho mu bwoko bwacu, ibintu bitigeze bibaho na rimwe, ariko Satani yazanye akereka abantu. Satani ikagira abantu nk'abambasaderi bayo. Umuntu akaza avuga amagambo, ukibaza se umuntu amagambo avuga arabizi ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima tuzaja mu ijuru. Nibyo nifuza kubasangiza uno munsi wa none. Ibijengiza iminsi mbona ibintu bimbabaza. Mureke nze mbavire umuzi n'umuzingo nshuti zanje. Wowe ufunguye ino video nkomeje kubivuga, uzi kutarakanda subscribe, like, share na comment. Ndifuza ngo ubashe kubikora, utugane kuri paruwasi yacu ya Rukundo TV Show, ino televiziyo yacu, ino studio yacu, tuvugiraho amagambo menshi. Wowe ufunguye uzi kutarabikora, turagusabye kubw'imbabazi z'Imana, mugire umutima mwiza, umwe muri Kristo Yesu, mudukandire, mudushigikire kugira ngo natwe tuzabashe gutera imbere. Rero muribaza ngo ibintu naje kuvuga uyu munsi ni ibihe? Yeme tugize iminsi tubona ibintu byinshi ku macano. Bazavuga buriya ngo umunyabwenge ntiyihutira kuvuga, yihutira gutegera, hanyuma yo gutegera agakora analyse, nyuma yo gukora analyse akamenya icyo agiye kuvuga. Tugize iminsi tubona intambara ziri ku macano. Kibazo izi ntambara Mana ko ziraganaye. Nimba twaraje gushaka amafaranga, twoshaka amafaranga mu nzira nziza. Ese amafaranga tuzayabona ariko twavuze umuntu nabi? Ndababashije muze kunyandika muri commentaire bafana banje cyangwa se bakuzi ba Rukundo TV Show. Noneho ko ibintu noneho ko bimaze kurenga. Ko bimaze kurenga ibintu, ko bimaze kuba tumashe, turagera guti? Ko turagana hino noneho Mana yanje.
uyu munsi ngiye kugira abantu nkabangahe mvuga, nimara kubavuga ndabavuga ibibi byabo mvuge n'ibyiza byabo. Njyewe sinaje no munsi ngo natumwe na runaka ngo cyangwa ngo ndi kuri side ya runaka cyangwa ngo ndi kuri side ya runaka. Jewe sivyo byavunye, sivyo bingenderewe, sivyo ngendereyeho mbese kuvuga. Jewe ngiye kuvuga umuntu ndaca ku ruhande kugira ngo hari abantu bari mu kuza ngo baje gukosora ikosa. Nimba nagiranye ikibazo nakora neza cyangwa na Esther cyangwa nagiranye ikibazo na Kiguruguru, hakama hitokeza undi muntu akamaza kuvuga amakuru, ikibazo ngifite jewe na Kiguruguru, ariko akaza abandi bavugizi bo ku ruhande, kandi abavugizi bo ku ruhande bakaba baconganisha cyangwa se guteranya. Uyu muco wo guteranya je nkabona atari mwiza. Abantu tugende duhinduke. Ngiye gutangira kubavira imuzi n'umuzingo, mugani wa Rugenza nikunda kuvuga gutyo. Inkuru jewe ngize iminsi ibintu byambabaje mana, ibintu zarambabaje, kandi je ndasaba ngo abantu ngiye kubwira muzumve mu rukundo. Jewe nababwiye kwicano yanje ari Rukunda TV show, ni cano y'intwari, ni cano nitiriye umwana wanje wa Bucura ari we Rukunda, kuko Rukunda nyewe nababwiye ko nibarutse ura munsi General atabaruka, ngira igitekerezo cyo gufungura cano, mbona ko naye tarukunda. Rero icyo nari nshatse kuvuga niki, jewe sinaje guterana amagambo. Abantu ngiye kubwira mubyumve mu rukundo, mubyumve mu rukundo, mubyumve mu rukundo. Ngiye gutangira aho ibintu byatangiriye, mbona byatangiriye ari nka Deputy na Nyamwiza bagirana ikibazo. Mureke mbaze mbabwire wenda gara abatasi Deputy, ariko Deputy n'abastari bacu arabatoba bazi Nyamwiza. Deputy ni umuryango ugizwe n'abamama babiri beza cyane, ugizwe n'abirasho byiza Aline, ukagirwa na Queen, umwana mwiza cyane ugira umutima mwiza. Queen agira umutima mwiza na Aline bombi bagira umutima mwiza. Ni umuryango wa Deputy mbese yo ni team y'abantu babiri. Nyamwiza nawe akaba ari umukobwa w'ibiraso byiza, umwana w'abasegege w'amasekikoti, kandi Nyamwiza nimba hari umuntu nabonye ukunda umuryango, Nyamwiza afashe umwanya wa mbere. Akaba nawe ari umukobwa, umwana mwiza, akaba ari mama Apostle na Piana. Abo nibo bana ba Nyamwiza. Queen nawe akaba mama Ketia, Aline nawe akaba mama Ganza. Mwumva ko ari ababyeyi bose, naho Nyamwiza atarubaka ariko n'umubyeyi afite abana. Icyo kibazo rero ntaragera ku kibazo, aba bantu nibo barona umudu bacu. Jewe ku giti canje nagize iyerekwa ryo gufungura cano bitewe n'ibikorwa byiza mbona Deputy bakora, ukuntu basetsa abantu, ukuntu mbese ukuntu basetsa abantu, ukuntu batunezeza, ukuntu ari abamama bafite vibe nyine, abamama mbese buri wese urebye Aline na Queen bari gukora ikiganiro za wifuza ngo nanjye nufungura cano, ariko Nyamwiza nawe bikaba ari uko nguko. Bukeye baza kugira ikibazo, basa nk'abantu batumvikanye, kandi bibaho, bazabona izi bana nizo zikomanya amahembe, niko bavuga umuco wa Kinyamurenge. Batangira nyine ari inshuti, habe n'ubu nyine bari inshuti, ntacyo tuma mutaba inshuti pi. Deputy na Nyamwiza mureke mbabwire ukuntu ari inshuti bano bantu. Batangiriye ku kibazo ca Ange, ikibazo saga yigeze kuba ya Ange, niho batangiriye basa n'abagiranye ibibazo, baratukana, babwirana, bitana amazina, bigenda gute. Nuko kuri yo saga ya Ange. Bukeye bya bintu birashira, turishima pe. Jewe nakazamura gusa ngo Deputy kirukirayo, navuga ngo Nyamwiza kirukira, nkuko ngiye n'abantu banje nkunda kabisa, bamba ku mutima, nza nabandika, nza nabavugisha, nza mvugisha Aline, nza mvugisha Queen, Mwiza nza muvugisha, n'abantu nkunda cyane. Ariko bagirana gako kabazo, nakabazo gato yakabaye. Karangize muraza muratubwira ngo mwiyunze, biradushimisha cyane, mugenda muhura mu bikorwa byinshi, mvuga ko mwiyunze, kandi biratunezeza pe. Tumenya ndetse njyewe bushize na Aline bakoreye Papa Regent Planka, ndavuga ati yeme dushaka tureka abana bantu ntago bafitanye ubugumwe. Ndebe ukuntu bushize batanga igikombe Deputy mwatutse Papa Regent, muramutuka. Nje nakaza namangira ngo none ntago mwuvugana na Papa Regent, numva ukuntu ejo ndi muvuganye nawe ndumigwa,
Asiwe buriye koko Aline nakugeza tuka Papa Legend namagara Papa Legend aramwitaba kumbe nisaga gusa nibyo nyine baba bakeneye nuko buke ibyo bintu yeme muratukana n'ukuri je birambangamira nakaza kuri mwiza nkaja kuri the beauty nuko bukeye babantu ngo bariyunze turavuga ngo haleluya amen ubundi mukaza musigara mucokozanya ariko ibintu nyine biri aho ngaho ariko ngenza kugira ikibazo gisigaye ku bafana yeme Nyamwiza yagenda atuka the beauty abantu bafana ba Nyamwiza mwabafana mwe mwabaye gute gituma muri bagateranye kuko je ndigaceza pote je ndi umufana wa Mwiza nkaba n'umufana wa the beauty no kandi muri abarora umudo banje mwembi kuko nje sinyofana Mwiza ngo nyange the beauty sinofana the beauty ngo nange Mwiza yeme ikintu je cantangaje the beauty bakagenda bagatuka Mwiza bamara abafana mukamwandikira bakwini ngo turabakunda ngo mubiri mwo neza ese mwamuri kubwira mubabwira ngo babiri mwo neza gute abantu batukanye mwamubabwiye ngo mubiri mwo neza gute ese ko ikibutokosora abantu kibazo kiri hafi ndiye uyu munsi munyihanga ndaza kwinjira mu bibazo byinshi byagiye biba ariko bitari n'ibibazo ibintu biri simple comme bonjour ko abafaransa bazavuga ngo simple comme bonjour nuko the beauty batuka Mwiza mukamubandikira ngo mubikoze neza babikoze neza ko baratukana ese mwobwira umuntu uti kwiniwe murare Mana we Aline we kwiniwe mwarengere mureke gutuka Mwiza no kuri ese ko muratukira iki Mwiza basi bakumva ko bakoze ikosa none se umuntu azotukana Aline natuka Mwiza kwini natuka Mwiza muze mubabwira ngo turabashikiye ngo turabakunda uko se mubunguye iki muzamubafashije muzamubakosoye iki kwini atutse Nyamwiza cyangwa Aline agatuka Nyamwiza icyo mwe mukwiriye gukora nk'abafana mwako bati yeme nukuri mwarengere mugende nibi nashoka muje gusaba Mwiza imbabazi Mwiza nawe yatuka the beauty mukagaya Mwiza ati bishop wo ku Masimba kuratuka the beauty gute ibi bintu Mwiza we tubabarira ugende ubireke nawe mwedo Mwiza uzugenda gatukana ngo biravye ngo mapepo ngo kazarika ngo ibiki mukamwandika muri commentaire ngo turagukunda ukumva mufasha umuntu guhinduka cyangwa mama muri kumufasha kuja mu nzira yo kurimbuka je no kuri abafana ntago nza bashima nubwo yego tubakunda muri abana beza ariko se nkuko kuntu Mwiza batutse the beauty mukamumubwira ngo turagukunda ngo sawa mugashongereza mama muri gufasha umuntu kuguhinduka cyangwa mama muri gufasha umuntu gukomeza mu nzira mbi nukuri stago je ibintu nabikunda nimba Mwiza ko zikosa mumubwire mugaruzi neza aranyerera ururimi rwacu umuririmvye yarimvye ngo ururimi n'akantu gatoya nyamara amagambo yago yarakomeye kurusha amabuye ururimi n'akantu gatoya nyamara amagambo yago arakomeye kurusha amabuye kubw'ururimi duhabwa umugisha kubw'ururimi duhabwa umuvumo rinda neza ururimi rwawe ubwo nigo ruzagutunga murumva namwe ururimi ruranyerera ururimi n'akantu gato ariko ngo amagambo yago arakomeye kurusha amabuye Mwiza nimba nyereye muzamuja kumubwira ngo Mwiza ngo courage guti kandi yanyereye mwageye mu mugaruzi neza ukambwa ati Mwiza we bishop wo ku Masimba we nukuri pe nukuri ntabwo ukoze neza igarure nukuri kandi mwabona umuntu yarakaye mwabantu mwe muzoza muraka muzamwirinda kuja kuri kamera kuvuga nkuko iyo umuntu yarakaye mama yake na mama uzaya niyo warakaye mu nzu gusa jewe nyarakaye nkunda kuvuga ngo abantu ngo bamvugishe nukuri pe iyo umuntu yarakaye azavuga amagambo menshi agahubuka ariko iyo umuntu ari pose umuntu atujije avuga amagambo meza ari ku murongo nuko narindi kuri yo sagaga nuko ga Aline na Queen nuko birangira gutyo muratubwa mwarinze na Nyamwiza kuva cyagiye kandi nange muragaruka muravuga ngo abafana ngo barabateranyije ngo abafana bakazava kwa Mwiza bakazi wanyu abafana bavi wanyu bakaja kwa Mwiza nuko iyo saga irashira nuko
abo ngabo ni mwebwe debut na mwiza. Ikintu je nababwira nk'inama y'ubusa mutamuja kwishura kandi mvuganye umutima mwiza, jewe ndabakunda yeme nukuri, nkunda debut, nkunda Masimba, mwese ngire ngo naranabandike muzampa ibiganiro kandi je nishaka ngo tuzaganire kuri ibi bintu nyine, bino bibazo nyumve ko bino bibazo hari nanje hari sho no bunganira, tukasha nk'inama tukareba ko twakorana, kagenda nkababaza ico mupfa mukakimbwira. Ndabakunda mwese, je ko ndabagira inama mu rukundo mu neza kabisa. Inama yanje nimuza mubona Nyamwiza yakoze ikintu kibabangamiye, ntimukaza mwihutira kumuvugaho, ahubwo muze mwihutira kumusanga muri kariyeri imwe, mumubwire ati reka warengereye bireke, ibintu birange twese tutayize tubimenya. Nuko mvuye kuri ya saga ya Mwiza bagiranye ico gihe na debut iba irashize, ishira gutyo. Sinzi nimba ari ese bahuriye muri welcome baby ya Mwiza, mvuga ko mwiyunze kandi birabiro byaranshimishije pe, nahoraga mbasabira mvuga ngo muziyunge. Nuko sininjira mu bintu byinshi, ariko ndagenda mvuga nyine amacano nyine ibyo nagiye ngaye. Ndaje mvuye kuri debut na Nyamwiza, ndongera ko bagarukaho imbere. Iyo ni saga ya mbere yanje, niyo nari mvuze yambabaje, ariko biza kurangira ndishima cyane. Yego twagiye tujanane 5-5 ko mbeze mbagezeho amakuru gusa, jewe ko ndavuga mu rukundo mu neza. Hiyo nje kuyavuga nabi nari kwamanza nkamanvuga ngo Nyamwiza, ngo Nyamwiza muje gutuka debut nkanda, ngo debut ni inshuti zanje, cyangwa se nkaza ngo debut muzamusha gutuka Nyamwiza, gute Nyamwiza ni inshuti yanje. Jewe suko naje, jewe ntakote nimwe ndiho pe. Mwese ndabakunda kandi makunda urukundo rumwe, muri abana b'abanyamurenge beza nkunda kandi nyubaha, ko mwarantangira umurimo naje mbasanga kuri imihanda. Murakoze cyane bamama beza. Undi muntu nifuza kuvuga, ndagenda etape par etape. Undi muntu, ikibazo uwo muntu rero simwubahutse, je waramzaye mu muryango. Ngiye kuvuga kuri Furaha Aime ukora kuri channel ya AA. Ngewe nabwiye ko nshatswe mu Bongera, Furaha dushatswe mu muryango umwe w'Abongera. Furaha ni mabukwe mu Bongera, niko nje mweza nico cubahiro. Nushize haranto twahuriye ndamuramutsa cyane, gusa we none we ntanzi, ariko ngenda muzi cyane. Rero Furaha nifuje kukugira inama nawe hano. Ubushize waragiye ugira ibibazo, ndashaka gusubiramwo. Ababizi barabizi n'abatabizi wenda mwarabyumvishe cyangwa se mwarabikurikiranye kuri mutandaho byaciye. Umaze kugira ibibazo, ikintu ca mbere nagushimiye, waragira aceceka muri izo bibazo wagize, uraceceka kandi kujya muzatinye umuntu wagwanye urugamba acecetse. Uwo muntu aba afite ubwenge. Umuntu wagwanye urugamba atujije acecetse ari pose, uwo muntu azatsinda igihe n'igihe. Abanyamakuru gasaba bagushongereza nyine, muragiye mukoze ibiganiro, bamwe mukabesha abandi yakwema. Twagiye tujya amafaranga make ariko arimo umugisha yeme, twereka kujya amafaranga arimo umuvumo. Muragiye Furaha muramuvuze, Imana ishimwe je ko tankuru nyakoze, kuko nje yari nteye n'isoni yo kuvuga ngo nje kwicara ngo nje kuvuga inkuru. Mbabwiye ko umuntu ambere mabukwe mu muryango, sino mwubahako no kumuvuga ngo Furaha nuguroza mu mumenyi. Agira ibyago, aragenda agwana urugamba acecetse. Ibyo bintu jewe hari umuntu wakoze ikiganiro kuri Furaha, abantu namwe muzi gushusha inkuru. Jewe ibyo yakoze yarabikoze, niwe n'umutima we babizi, twebwe ntabyo tuzi. Kandi kuriya ibanga ry'umugabo n'umugore, mana yanjye, niyo waba uri nyina w'umuntu, niyo waba uri muke, ntawe upfa kurimenya. Ibintu byabaye byarabaye. Jewe n'umuntu wakoze ikiganiro, umuntu yamagenda afata ifoto, amagambo Furaha yavuze mbere ico kintu je carambabaje. Amagambo yavuze mbere abone cagiye neza, turi muri cagiye c'ivyago, wa muntu yamufata ya magambo ya Furaha yamayahuza n'ifoto, je ndamwandikira ese wa munyamakuru, uko ibi bintu uzanye ni Furaha bivuze muri kino gihe, ngo ayaye ngo nivya bindi nyengo za editing, ngo nafashe ifoto yiwe ampuza n'amagambo yavuze kera. Ndamubwira ati nukuri urahemutse,
naramubwiye ngo urahemutse ko kuvuga ngo umuntu muri bya bibazo wamuza ico gihe ibibazo byari bibisi niko novuga umuntu yamavuga ngo nyuma y'ibi byose ngo Furaha ngo aragarutse nukuri ko Imana yaratanashingura ico gihe cy'ibyo bibazo uwo muntu namwe ati urahemutse niyo urya ifaranga ari kurahemutse pe nuko Furaha ugira bira bibazo mama uragenda ubigwana ucecetse ugwana intambara ucecetse kugeza kuri wa munsi w'ikiriyo urahaguruka uravuga ati yeme mumbabari nukuri ko Imana je ndakiranutse Imana imbabarire kurahira ngo nukuri ko Imana ati tugomba kuzoza tuyirahira uko je nukuri ngiyo ngeso kandi nintegenke nkunda kurahira ngo nukuri ko Imana ariko si vyiza uriya munsi w'ikiriyo mama urifashe uravuze ngo mumbabarire ivyabaye byose yeme siko naje navyifuzaga jewe nama numva imbabazi nama numva ikintu cyose kari ku mutima kivuyemo kubera ukuntu wavuze ati mumbabarire nanje bira bintu byabaye par accident zabaye kumpanuka nanje muzukuri nanje sinari gukora kuriye konti nyine sinje sipanshaka kubyinjiramo kuko iyo nkuru nima ntarayikoze giye nyakayikoraho singomba kuyizana ubunyine niko kuzura kaboze nuko uravuga ati mumbabarire mukuri nanje byabaye sinari nzi ko bizoba kuriye je nari nshaze ngo nkosora ikosa ariko ikosa ndikosoza irindi kosa turakubabariye je ku giti canje umuntu nasaba imbabazi tugomba kumubabarira kuko turabacamanza titwe Mana kandi abantu muzamwirinda guca urubanza ni haba ikibazo uyu munsi nuri ariko nawe ejo ovuguriye kikakugwaho nuko ga mama Furaha ndagushimaga gutyo ndavuga ati Furaha agira ubwenge agwanye n'urugamba cecetse nababwiye ko urugamba kuva ngo unesha urugamba usinde urugamba neza ugomba kurugwana ucecetse nugira ibibazo uzaceceke usenge cyane ndavuga ati Furaha kabisa nuko nguko ejo bundi mama mbonye uzikuriye bya bintu kandi uje kubivuga nukuri narakugaye pe narakugaye bira bintu waramye ubireka ukamuvuga ati bira bintu byarabaye buri wese yabifashe uko ashaka ariko jewe nka Furaha nta kintu uzavuga kuri bira bintu byarabaye imbabazi nyarazisabye urasura garuka utangira kuvuga amagambo mabi nukuri kira kintu narakubabarije nkunda kubabarira umuntu naravuze ati bira bintu si wowe byikoresheje byatewe n'ukuntu wagumye kubona abantu bagushomboroje ariko bira byose ntiwari kuzitaho wakoze ibyo wakoze warabikoze nimba warabikoze je simbizi ni wowe ubizi umutima wawe nabwiye ati ibintu by'ibanga by'umugore n'umugabo abantu muzirinde kubyinjiramo ni ibintu bigoye umugabo uzuko umugabo n'umugore bogwana ukaje kubakiza kari we bakubita ibyo bintu wari ubizi wowe muntu dukurikiranye nkawe nyabizoza na Alex n'ubona umugabo n'umugore baragwanya uzarekera guhugurame noera nandutira niba bavuze ngo bakuyemwe ngo mangumi ngo nimba ni niki nuko umugabo n'umugore bogenda hari amucumba bakabonigana bakabogira gute wewe ukagenda ugiye kubakiza washika bakamakubwira umusazi ngo twaza dukina cyangwa se kuraza kandi ni ibintu by'ibanga by'umugore n'umugabo tibikagenda ngo bigucumuze tibikagucumuze ntiwobimenya namayobera ukunda kiranutse namayobera ibintu z'umugabo n'umugore nuko uraje ejo bundi urabivuze birambabaza Sumana yaje uyu mugore kandi niki kimugaruye kuvuga ngo waze kandi Furaha iyo uzuka tugira ya maringara yawe nakunda gacano yawe avuga ngo na biso nangaye ngo na fini na termine biriya biringara byawe iraringara ryawe byakaza bidufasha iyo we ugaruka ukamubwira bwa bwenge wagize bwo guceceka ukamubwira ngo mbi bazasigara bakuvugisha ntuvuge kuko urababaye naho bira byabaye byose bakavuga ari amagambo ariko ndabizi neza umuntu azamenya agaciro k'umuntu atagihari nubwo mwagiranye ibibazo ariko wari wamaze kubonaga ikosa aho riri wari kwamugenda ukamuceceka ukamutuza ugatuza mu muryango abongera n'umuryango mwiza nuko ukareka kwirirwa kandi kuzura kaboze wakoze ikosa ariko jewe sinza ngo ngutuke ikosa ntiza rikosorwa irindi kosa nimba bishoboka uzagenda bamo waka umuryango kandi imbabazi mubabwire tabongera mu mbabarire narahubutse nabitewe n'ibiki ariko umuryango mwiza kongera ni mu mbabarire ibi bintu zabaye sinzi ngo umuntu umwe yigeze kuvuga umukobwa ngo yagiye kwirega umukobwa ngo arirega ngo n'umuhungu ngo mutubabarire twaciye inyuma y'itegeko turabomboka
ngo yamubwira ngo ndababare ngo ariko ndimo gasubira nti wosubiraga kubomboka nawe ujye kosa ntuzosaka kurisubiramo nuko ico kintu ndakugaya kubera ko hagarutse ariko turakubabariye uzagende nimba binashoboka abongera n'imfura abongera n'abantu beza bazakubabarira kandi ibyo bintu bigende wamuja muri za ringara zawe na biso na ngaye na fini na termine amaringara ugende utuzane amaringara content nziza wakoraga mana yanjye tubyinire zambyino wabyinaga zaradushimishaga tukoma tukagukunda jewe ntagwango mfite sinura nkwanga fura kwangiriki dushatswe umujyango umwe aho ikindi kandi uri umunyamurenge ikindi je uri n'umwana w'iwacu je ndi umwana wo kukiziba furaha n'umwana wo kuri mishasho kubantu iwacu mudukurikiye furaha n'umwana w'iwacu wo kuri mishasho taho nohera mwanga dushatswe hamwe turabanyamurenge twembi ikirenze cyo twese turabana bo mu minembwe je ndi umwana wo kukiziba ukamwana kuri mishasho nuko jewe inama ho nyokubwira nukuvuga ngo uzagenda usaba umuryango wabo ngera imbabazi n'abantu beza twese tubarimo bazakubabarira kuriya nta wasabye imbabazi ngo yange kuzihabwa nuko ibi bitararangira wowe ufite nk'amakesi abiri ngiye gupfama nsubiraga nyama nsubiramuga ba bantu maze kuvuga bose nsemba subiremo ejo bundi uragenda kandi ukora irindi kosa furaha mwana wa data subira inyuma bira bintu wavyemereye iki bira bintu zo kuvuga ngo ugende wemere ngo nije wagize gucyo nije wagize gucyo bira bintu z'amakosa kuriya fura wabikoreye iki kitu mutifatiye akabanga basi kugira ngo wihishire basi yego singushigikiye mucaha singushigikiye mucaha pe ariko nimba waruzi ko ufite ira video buriya muvyeyi nukuru warayisibye cyangwa wanayitanga nimba ari ku mutima wawe ngo uyitange ukareka kuza wigamba ngo ni wowe mana yanjye kira kintu carambabaje nukuri carambabaje pe kandi kindi uravuga ngo abantu naza numva abantu babivuga simbizi ngo ni mwiza washakaga nimba ari mwiza washakaga kure kutashatse mwiza nka mwiza ibintu kiriyo byaje ngo abavyeyi babiri ngo muvumo ibintu byaje ngo abavyeyi babiri ngo muvumo uragenda utanga ibiganiro ukora Imana narakugaye fura narakugaye pe singuhisha nakuye kuri umwana w'iwacu uri umunyamurenge kandi ukabana n'amabukwe ubongera kira kintu wakoze ni kibi uzagende usabe imbabazi sinzi gusa aho uzozisaba kandi kindi ikintu mupfana na mwiza kiraruta ico mupfa muri abana babasegege mwembi iyo video jewe zo bintu sinankunda no kubijamo kuko nje sinyo tiyakagaye n'umuntu je zo mpezi zo bintu je ama video sinyakunda ese nk'umuntu abatanga ama video y'ubusa ngo abantu bayagire gutera he hako muziko wifashe video nuwafashe kwisakaza muziko ica hamwe mbe murakinganya mwembi ni 50-50 kubera ko nimba umuntu yasohoye video nawe ukayisangiza abandi nukuri ko Imana kira kintu ntagarisha uzagende wirege uzagende wakura muvyeyi imbabazi nimba ari wowe wabikoze nimba batarakubesha ariko nawe ubwawe warivugiye nimba batarakubesheye kandi nimba banakubesheye akaba ari we caha gifata uzagende usabura muvyeyi imbabazi n'abavyeyi natwe twihesha agaciro pe abavyeyi twihesha agaciro gose nje sino kubaho ku muntu nkuriya pe ariko abantu bakuru tugende twihesha agaciro nuko uragendaga nyuma y'ivyo bintu byose ubugarutse kwigamba ngo ni wowe wabikoze nukuri ko Imana kira kintu tigiteye ishema pe ntigiteye ishema ticodutera ishema nk'abongera ticotera abasegege ishema n'umuryango wawe bwite nukuri pe ntigiteye ishema cyo uba waracecetse ukamugenda ukamumira nakubwiye ngo intambara ugomba kugwana ya mbere ni intambara yo guceceka nuko ngarutse kuri nyamwiza mwiza we wowe kimara kubona bira bintu gituma utagiye ngo wama wororosa wamuceceka uceceke wamuvuga ngo wamusanga bira bintu utabimenye utanabibonye ukamugenda birasi ibintu byo kuza ngo ukore content birasi ibintu zo nukuri ko Imana ibintu bibabaje pe nyamwi ndagukunda pe ariko kira kintu narakugaye kira kintu uzagisabira imbabazi ntiwari gukora content kuri bira bintu no wari kugwana intambara ya bucece ukamugenda ukonsa aposo
warangiza konsa poso ukamuceceka byanaba ngombwa ukamumara nk'ukwezi ucecetse abantu bakamavuga mwiza yagwanye urugamba acecetse ibintu byamubayeho ntibirabaho ukamugenda ugaceceka nukuri nabaho hantu narakugaye ariko kandi usaba imbabazi bigakunda usaba imbabazi ukavuga ati bana mbabarira bira bintu nabikoze narakaye nababwiye nti umuntu azabona yarakaye please azaceceka agende sinzi umuntu wigeze kuvuga ngo umuzozona ufite umujinya mwinshi ukabona ntawushira uzufata nk'igikombe nk'ikiraho ugende wamukubita pa wamugitera nk'ahantu umujinya ugabanuke cyangwa ugende witekereza cyangwa unasenga ubwira Imana ati Mana mpeza imbaraga nuko aho nawe narakubwiye kuza gukora ibiganiro kuri ra content byari bikwiriye yeme namwe muze kunyandika ngo mudukwikiranye ko byari bikwiriye ko mwiza yovuga kuri kira kintu byari bikwiriye ku giti canje selon moi mwebwe nimba mwumva ko yari kubikoraho ariko ntago ari byiza hari amwiza yari kugenda akamaceceka akamayirengagiza biriya bintu akamasa nk'umuntu utarabiriye nk'umuntu utaranabyumvishije nuko zama bisubira kandi bere bakorganisha kandi na debut mwumve gukunda ibintu biba bigenda bizunguruka debut bico mwiza abashinja ngo nuko mwatumije Furaha ngo aza kuvuga mwamusubira kandi none ngo bamwe ngo nyumvishe mwiza avuga ngo yakoze ngo yakoze ngo uniform kuri channel ya debut ngo ndiyo bakurikirana nukuri ibyo bintu ntago ari byiza ko turakora bino bintu runo rugendo turi mwisi ariko turi abagenzi yese mureke mbabaze mwese ari Furaha ari Nyamwiza ari debut ese nkiye bagiye gutanga nkigaburo mu kanisa meza ya bwana cyangwa se ameza ese muzamuyamwa icyo ni ikibazo wenda muze kukinsuza muri comment cyangwa se mumvugishe mwese mufite nimero yanje je nababwiye unaje kugaruza abantu neza n'urukundo nta muntu tuka mwizina rya Yesu sinkana tukane cyo kintu tikikamfate Mana yanje Imana nibona ko ngiye kuzotangira gutukana nuko nyine nzareka cana je simbantukana ko ndabagira inama nk'umuvyeyi umugenzi wanyu ngo muragenda mukoresha Furaha ikiganiro birakaza mwiza mwebwe cyo mwari mukwiriye gukora hahandi mwari guhamagara Furaha mukamuga ese niki cyaguteye gusohorira video wari ufite iyihe nyungu wari ufite iyihe nyungu gura gusohorira video wandagaze mwene wanyu kandi ico mupfana kiruti ico mupfa debut mukagenda mukavuga ati Furawe wakoze igitangaza wacinka amaberi wakoze igitangaza tuba warandagaje mwene wanyu mu musaza wawe uba waramuretse nimba yarakoze ibyaha ni ku giti cye ukareka kumwandagaza nico kintu mwari mukwiriye kubwira Furaha ariko mwege ikibazo mugasanga bari guteranya mukamusanga bari guteranya mukamubaza Furaha ibintu byinshi mukamumubwira gute ibintu byinshi namwe nyarabagaye debut nimba bishoboka muzogende mwake Nyamwiza imbabazi mubwire ngo ababarire kuko mwakoresheje Furaha ikiganiro mushaka kumukura nk'amagambo kandi ababaza mwiza muzamwaka imbabazi mwiza we muzamufata Furaha kubera iki umuntu akoze ikosa muzamukenera mu kosoza irindi kosa nimba Furaha yaragiye kukuvuga kwa debut gituma watamurusha ubutwari kazi muceceke uragena kuramuzana ibi ukazana ibi ukarukirizamo n'abana ukarukagira gute ukarukagira ntago bira bintu ari byiza bari abana muravukana Furaha muravukana ico mupfana n'unkomeje gura kuri iryo jambo kiruti ico mupfa kurumva ntiwari ukwiriye ngo kwamuza ngo wamutangira kandi ikosa Furaha yakoze agiye kukuvuga kwa debut ngo nawe wamutera kamera ngiye kwishura Furaha nukuri ko Imana reka mbabwire iki kibazo ca Furaha na Nyamwiza ciri ya video cari gikwiriye kumarirwa mu basegege gusa nta bandi mumwe karaturuka ngo karaza kuvugira uyu nta wundi mbese nta wundi muntu abasegege ni bari kwiriye kwicaza Furaha n'umwana wanyu naho yokora ikosa n'umwana wanyu n'umusegege mukicaza Furaha mukamubaza tese Furaha niki caguteguwe usorira video hanze akabasobanura ABC mukamubwira ati kintu tugiye gukura mbere mutarabijana muri polisi mutarabijana mu macano mwiza ukimara kumenya ko
Furaha afite ira video muba mwarabishanye mu umuryango ugaterana inama, iyo ni inama y'ikintu gikomeye, mukamubaza intego yakoze, intego yatumye akora biriya bintu, kuko yaravuga ngo ni wowe yashakaga kandi yari yakubuze pe. Hariya Furaha yararengereye, ariko nawe mwiza, nimba Furaha yakoze ikosa ntugomba kurikosoza ikosa. Nimba Furaha yakoze ikosa ntugomba kurikosoza ikosa, nguze nawe umutuke gutya ABCD. Nimba yagututse nawe umutuke, nuko bitume musamushwana kandi muse kandi mumakuranye no ko ba Beauty kandi mumutangire mutuka. Ni kuri ibi bintu ntago ari byiza. Muzagende mwirege, mwihane, mwese muzamunywa meza yeme. Ariko ikindi kintu kandi kuri Furaha genda ndangize ni inama. Furaha uravuze ngo wagiye muri Pasaka, ngo wagiye muri Pasaka nguze ngusanga nyamuza mu nzu ngo na Eme uriya Eme mwakoranaga. Uko se wagiye muri Pasaka kwisobanura kwihana ibyaha, kwisobanura kwibira mu maraso ya Yesu. Furaha we wamwemeza kuri Pasaka, ndakubajije wiriye mu maraso ya Yesu ugifite video y'uko soni muri telefone yawe? Mama we Furaha jewe ndagukunda, ariko nimba kubona mwereye ameza kucaha wakoze ikosa rikomeye. Nimba binashoboka uzagende wihana. Muje ngo nari mvuye muri Pasaka ngo nimere neza musanga mwiza mu nzu muri Pasaka nukwibira mu maraso ya Yesu. Ninakwindi muze mwibira mu maraso ya Yesu murakira mubona amahoro. Ukibwenda hano kama wegera mu pasteur kumwe ati mbabarira pasteur, mfite ifoto ni video mureke nsibe mu mbabarire. Inama nyobagira mwese muri batatu nk'ifite zanje k'abantu nkunda cyane. Furaha niwe ndagira nimero se, ariko nabona kino kiganiro azanyandikire tuvugane. The Beauty nibo tuvugana, Queen Narine na Nyamwiza tuvugana, Furaha na tuvugana. Nabona kino kiganiro uzanyegere tuvugane. Hari inama nyinshi no guheza ziri off camera, zitari kuri kamera. Izi nizo mvugiye kuri kamera kuko ibyo mwakoze mwabikoreye kuri kamera, niyo mpamvu naje mbivugiye kuri kamera. Ariko sinaje mu rwego rwo gusebanya cyangwa rwo kubagira, je no kubagira inama no kubagaruza urukundo. Umuntu nakora ikosa muzamwiga kumugaruza urukundo apana kumwigisayo. Ngo Furaha nimba ngo yarakoze ikintu ngo mwaba mwumva ngo sinza namabona muri commentaire, ariko mwaba mwe ngo ntimukaza mumera gutyo. Ese muruko azakora ikiganiro nzomugarura bira bintu, sijui ngo amaraso, sijui ngo iki ni ukuri kibara yaro ntago ari byo. Ese muzoza komeza mu mushinje ikintu yakoze yaragikoze umuntu utakimugaruye. Muzamugira umutima umwe muri Kristo Yesu. Umuntu ni merire mu mubabarire. Hakapana kuzoza muruko akoze ikiganiro uruko mubonye mu ndore wa wundi ngo uruko mubonye mu ndore wa wundi uruko mubonye muri wa wundi. Ikosa Yesu Kristo. Sinzi ngo baramubwiye ngo ura mugore nimba ngwari umusambanyi. Yesu baramubwira ngo ura mugore nimba ngwamufashe ngo asambane, ngo wamufashe ngo agira gute. Yesu aravuga ngo utaracumura uzi ko ndacaha afite ko ndacaha mutima mushinja nafatiwe ari muteri. Namwe mwabantu muzi ngo icana kiraco nyine Furaha yakoze. Furaha nimba yarakoze kiri nawe ufite icuzo ukora. Ibyo byose imbere y'Imana birangana. Uzize ko icaca amaraso ari kibi pe. Ariko jewe nk'inama no babwira, uzi ko atarakora icana azamutera amabuye. Ariko nimba uzi ko nawe wakoze icaha tukazutera ndamabuye. Muburi gihe umuntu yandika ni uploading ikiganiro ngo mwandike mu biramento. Umuntu ni mumubona hari amwandike biramento. Umuntu ni mumubona hari amwandike biramento. Ese ibyo bintu bizashira gute? Mugende mugira umutima wari muri Kristo Yesu mubabarire. Mugende mubabarire Furaha nawe ntakongera kugarura biramento agenda bireke agenda ashaka izindi content zirahari. Namwe nukuri ntimukonge kandi reka mbabwire. Abantu mukunda gutukana muri commentaire. Mugicunge sana. Jewe niwe ngitangira nta muntu ndabona utuka muri commentaire nanyandikira nabi. Ariko umuntu akaza ya uploadinga buri munsi ngo ni ya uploading mwamugenda mugiye kumutuka. Uzi ko atarakora icyaha azamutera amabuye. Nimba utarivye wakoze ikindi. Nimba utarishe hari ikindi wakoze nawe. Twese wazama ngo n'umukiranutsi uzobwira 10 incuro zirindwi. Uwoga ni umukiranutsi. Kandi ngo ijuru nizojamwe intwari zarananiwe. Nimba yarakoze kiracaha sico caco nyine kandi sinaco kandi ntiyanemeraga ko yanagikoze. Mwege ko muracumurira ku busa gusa, ko muracumura ku busa mukomeza kumutuka. Mureke umwana agenda ashaka ubuzima, mureke Furaha agenda ashaka ubuzima bw'abana be. Mureke kwinjira mu muryango we mumureke
wenyine niyumva ashaka gusaba imbabazi zegira abashumba n'abapasteri yigira abantu bakuru bamugira inama bamubwire ko biriya bintu atari byiza kongera kubigarura nuko ndabirangije Furaha uzagenda usaba imbabazi mwiza uzasabe Furaha imbabazi Furaha uzasabe mwiza imbabazi The Beauty muzasabe Nyamwiza imbabazi Nyamwiza azosabe The Beauty Nyamwiza azosabe Furaha mwese muzakana imbabazi kandi nje ikintu cyonezeza Mana ndagusavye mu izina rya Yesu ikintu cyonezeza nuko ngukora ikiganiro mwese muri kumwe Kwinaha Arinaha Mwizaha Furaha mukavuga ngo biriya byose uzari iby'isi biriya byose twakoze nyuma ya biriya dutegereje ubwingo nyuma ya biriya byose byabaye Furaha mwama mumuseka Nyamwiza ati mwiza we mwana wa musaza we musengeneza we The Beauty timwe we twatangiranye cano aho Nyamwiza nawe ati yewe twari twapfika imushenge we Furaha we mushenge we shanga we Queen Narine we nshuti zanje twapfike iconezeza nuko mwuka kandi umunsi muzokora ico kiganiro muzantumize Ngarukunda TV show tuserebure twumve ko ibintu byose bimeze neza nuko amakuru yarayo ngayo kuri abavyeyi kwari bane kandi mureke mbibutse ikintu Queen ufite abakobwa Arine ufite umuhungu Mwiza ufite umuhungu n'umukobwa ese ejo bundi Piana navuga ngo yakundanye na Ganza cyangwa se Ketia navuga ngo yakundanye n'umwana wa Furaha ese muzabyitanga imbere muzatanga imbere abana ngo ntibashakana mumenye ko hano muri inosi ni ibintu bikajumu ejo bundi umwana wawe azakunda umwana umwe muri abo ngabo namara ntacu uzakora abana biki gihe basigaye bagenda bagakundana ubwabo bagakoshanya ibintu byose bikarangira nta kintu nkora mukora nk'ababyeyi ejo mwoshingirana kandi ibintu mugasanga biriya bintu mwikojeje isoni mwenyine nuko ikindi kandi Nyamwiza aracara umukobwa nubwo afite abana ariko aracara umukobwa ejo n'ejo bundi musaza wa Queen cyangwa musaza wa Arine yoko amavuga yakunze Mwiza kandi ntaco mukora yoko amamushaka uracara umukobwa gerageza witware nk'umukobwa ukiya ushaka abagabo tuza ahantu uzoja pi woja kuri mubyara wa Queen cyangwa mubyara wa Arine woja kuri muramu wa Arine cyangwa yani ni ibintu byinshi cyangwa Queen Nyamwiza ntuzi umuryango uzajamo ucishe make mama ushishe make ugende ukore zira content zawe ugende usura abagore bagwana shaka ufite ifaranga urumukire ugende utabarize bari abantu ejo ndari umugore w'ikimuga watabarije biranezeza Nyamwi uriya mukobwa w'ikimuga watabarije bamuguriye kuguru ariko yeme naranezerewe Imana naranezerewe kira gikorwa bakoze Imana izaguha umugisha The Beauty kira gikorwa mwakoze cy'abagwana shaka Mana cyankoza ahantu nazavuga ati yongira ubushobozi Imana narabunganiye mufite ibikorwa byiza murakunzwe mufite vibe The Beauty mukomeze mutugire ya makuru muri apartment ukuntu mwamgize ibihe byiza ubushize mwatweretse ahantu mwari mwasokeye ntari hameze naza mbakurikirana kaza nkurikirana ndo Mana yanjye mbabwire gute nabandike muri commentaire nacage cy'ibitunguru ba papa Ganza baza bateka byose narabakurikiranye uko murumva mukomeje nazira content zo gusetsa abantu zo gufasha imfuze n'abapfakazi zo gukora ubutabazi n'ubuvugizi ndere ko mwege munafitega n'abakristo benshi sinkanje garukunda gukiri ku 100 mwege mufite 20 birenga mwese nuko namwisa uko mugiye mukora nk'igikorwa mukamuvuga ati twego The Beauty nanje Mwiza na Furaha mwese cyane zanyu zirahembwa mukamuvuga ati tugiye gukora igikorwa tugiye kwambika abavyeyi 30 mukuru kw'Imana ngo bambika mutarinze muja mu bintu zishe kandi sinzi ubushize ukuntu sinzi niba Mwiza yarafashije abandi nange mufasha abandi mukazamuga ati The Beauty bateguye igiterane niba cyo gufasha sinzi abantu mwafashije ico gihe Mwiza nawe afasha abandi mu Bugande mukazamuvuga ati yaba ari amarushanwa twogize atari aya magambo tukagira amarushanwa tukaza tuza twese tukamavuga ati duhurize ku kintu kimwe dufasha uramuntu nukuri kintu mwitumye mwabagore ikintu mwitunye Furaha Nyamwiza The Beauty ta kintu mutokora pi mwente mukiri nkatwe tukiye dutangira tutarana monetize urumva uve muri ay magambo utwo n'utuntu dutoya sempre comme bonjour muve mu magambo mu matike mu magambo amasaga simbabujije kuvuga ku masaga kimama muvuga ngo umuhungu ngo yabenze umukobwa ngo yabenze umuhungu ngo urugo ngo rwasenyutse simbange ko mubivuga ariko ikintu nanze nuko mentioning umuntu
nimba umuntu yibye timukaza mwama mumuzana kuri kamera yemewe uku nguku irafoto ntizosibika ibiganiro ntibizosibika kuri YouTube umwana n'umwuzu kubazaza bihasanga nemuje gukora kuri saga y'umuntu muza mupfuka basi mu maso mureke kwama mumutako ka Rwanda umuntu we mwama musanga umuntu uko yakabaye ngo muramuzanye ngo ndore naka ngo yibye nukuri birabintu je sinza mbikunda amasaga abe nako tuzotuyavuga tuzohoraga gutya ngo turavuga ku tuntu duto na duto tuzavuga ku masaga twese ariko muzomusha kuvuga ku muntu muza mwipfuka gatambaro mupfuka kagatambaro muvuga ngo gidurayi habaye bujura hehe Rwesambo hehe ariko mutatuzane ngo mutwereka umuntu gutya so tuzotureba ibintu muza mwiga gukora mwibanga nuko ninkiyo namano babwira ariko mbabwiye ko igikorwa mwo kwituma debut nyamwiza furaha mwese mwo nta gikorwa cyo bananira kabisa mwese mufite amafaranga nuko ejo wundi kandi ngize gucya mbonye kandi abandi nabo ngo kiriki kono ndahumwe kiriki ngo yatutse pasiteri nimba kiriki yatutse pasiteri ngo mwese ngo muragiye mwe karavuga undi karavuga undi karavuga ikintu cyambere kiriki afite cano yiwe yovuga pasiteri nawe ntibaburanye na kiriki aho bahuriye n'undi wahure bagasabana imbabazi none byateranyije abagore nabo muri yokira akabantu hose ko mwasaze ngo kiriki ibere mu Rwanda je ndi mu bantu babonye stati za kiriki je bushize nyabonye stati ya kiriki avuga ngo arashimiye abantu bakanye kuntu bamwakiriye neza mwebwe izo ntambara mufite nizanyu mwenyine kiriki nta ntambara afite yaragiye yarashite n'umugore bameze neza izo ntambara zaje gute ngo kiriki ngo yatutse pasiteri kiriki yatutse pasiteri yakoze amakosa akomeye andi makosa yakoze nukuza kubivuga mu ikanisa ko yamututse iyo amutuka akamutukira mwibanga ntaze kubigaragaza ko yamututse ntacu byari gutwara ariko nizabindi navuze ngo ururimi kugurimi duhabwa umugisha kugurimi duhabwa umuvumo ntuba waraje kwiri gutubwira ngo watutse pasiteri nawe hari abakozi kosa rero abantu nabo babaza kurira ngo bamubararaho ngo yego ngo kiriki ngo ntakosa yakoze kiriki yakoze kosa ariko iryo kosa rya kiriki ntirigomba kubashwanisha nk'abagore mutuye muri Kenya muri reke azagende wenyine umutima we n'umucira urubanza azasaba imbabazi aho nuko mwebwe nababwiye ngo ntibukaza mukosoza ikosa irindi kosa muraje muramuvuga ati uzataha iwanyu bari abagore ba nimba ari mpugamo TV muragiye muri batatu ngo azagasubira iwabo ngo si evangeliste ngo ibiki ibyo ngibyo ndace bivuze pe mwebwe icyo mwakagombye gukora mwaraje mukavuga ati kiri wakoze ikosa uzazusaba imbabazi ariko apana kuvuga ngo yaje ibyo bintu byarambabaje nuko mukimara kugikora Kirere nawe muka evangeliste gwereka arazatiye agatebe aravuze Kirere ico gunengaho wavuze nk'umuntu usa nk'umwiyemeza ukuntu ngo bari abagore ngo ngiye ngo numvishe ngo ari n'abantu ngo baraho tiwari gukoresha uko wakosoza ikosa irindi kosa iyuza ukicara kuri kamera kuba mwabagore mwarengere nkuko mbivuze mwarengere ntimwakagombye gutuka umuntu ngo kubera nimba umuntu yatukanye namwe ntimugomba kumutuka nuko Kirere ukaza ukababwira timwebwe mwakoze amakosa timo mwarandagaje umukozi w'Imana hamwe na mama Murenge nawe nuko mwavuze ngo bari abagore ngo batutse ngo kiriki muko murakosoza ikosa irindi kosa ko muraza kubashinja iki mwararetse bari abagore bonyine bagasabana imbabazi na kiriki mwebwe mukareka kuzinjiramo nuko Kirere nimba bikunze uzasaba bari abavyeyi imbabazi uzabasaba imbabazi bararakaye cyo gukosoza ikosa irindi kosa nuko mama Murenge nawe niba bishoboka kuzasaba bari abagore imbabazi nabo bakumvishije naje ko ndashaka ngo ituza amakimbirane birangiye bari abagore nabo bampugamo abakobwa bacu babongera namwe mwakoze ikosa nyine mbese mwaza mukosora ikosa kiriki nti wari gutuka umukozi w'Imana ngo mwandagaze aho nuko tiwari kumubwira ngo umwandagaze urumva ntimwari kuza ngo mwandagaze kiriki mwari kumuvuga mwamara kuvuga ko yakoze ririya kosa ntimwongereho ayandi none mukagwireka evangeliste araje arabacokoje murasiye muragarutse kandi mwongeyeho ayandi nimba mukagwireka yabavuze ngo yabonye muraho mwege mukaba muzi ko mufite ubushobozi mukaba mumizi ko mumeze neza kimuba mwagarutse kandi ngumuse muzane nk'amatiku kandi ikosa ndikusobwa irindi kosa nukuvuga ngo mugende mwese musabane imbabazi je nikaco gitekerezo canje je sinaje kuvuga ndi guteranya cyangwa ndi kubogamira kuri side nimwe
bari abagore bakoze ikosa ryo kuvuga kiriki kandi yari afite pasteur bari kwiyunga bikarangira mukagwiyereka nawe uririraho usa nkuri gutuka bari abagore nabo ntibarekeraho bari abamvuga mu TV nabo barasaba baragaruka batuka Claire nabo kandi bamuvuga nayo bamuvuga amagambo mabi nuko njewe nk'igitekerezo canje muzagane mwakane imbabazi mwiyunge nimumara kwiyunga ibindi dukora izindi content zirahari zinshi hari abadatukana kandi bakurikirana nuko nari nshatse ngo tubaze izo kerere ziri hano ngo amacano muri Kenya none umuntu ari no mukohereza link ahantu bakamayisira ese ko musize link ngo mukuzana ayo link ngo yo gutukana ntago ari byiza mureke dushakire content muziza birahari tureke gutukana nuko aba bantu bose nyavuze je nta muntu navuze mfite umutima mubi mama Murenge ndamukunda Claire ndagukunda urabizi bari abagore namwe nije niho nari nkibona channel yanyu ariko nabakore subscribe nabonye ku kiguruguru namwe channel yanyu nababonye nabakore subscribe mukuri nta mutima mubi jewe mfite nuko mugende gusa mbara akabazo aho kuvuga ngo muzo mugenda muvuga ngo mukagwereka ngo yabavuzeyo gucya muzagende mwegere mukagwereka mwireganeho niba nashoka mushaka nimero za kiriki muba mubwire ati tubabareye twakuvuzeho gucyo kubera ko kiriki yabarushije ubwenge nta muntu yigeze asubiza kiriki yaramagenda ricicikira rituriza avuga ko Kenya mwamwakiriye neza guys reka ngane ku musozo w'ikiganiro mwese abantu navuze muri kino kiganiro mwese nta mutima mubi nari mfite munyumve nabi munyumve nabaganije mfite umutima w'urukundo nta muntu n'umwe nje nyanga umutima wanjurera ndabakunda mwese ko ndashaka ngo dukosore ikosa tureke gukosoza ikosa irindi mwavuze ko ico mushinja mukagwiyereka ari uko ataje ngo babwire ngo mwavuze nabi yaje asa nk'ubiyemeraho nange murasaba muragaruka nange musa kandi ko bimwiyemera urumva bigateza nk'akavuyo n'akajagari rero ndabashimiye mwese mwakurikiranye kino kiganiro ico mbasaba muzagikurikirane mukirangize mugende mukore subscribe like share ndetse na comment ubundi biganiro byacu nakagaruka ciao ciao